for my sister. Mwekuru umwe nyina wa namba 3 Teresia Kangeta Igembe Central nethirutwe agikurukira gitarire umu nyuma yawe kwithirwa akitharimwa na mwana biumia biiri bithiri. Nyuma ya Meru TV na Thire FM kwithira tukonania rugono rwa Baby Drogas uria ombite kwithira agikurukira mathina jamangi kuma ri guciarwa na ndi gwatanira na Meru TV Rescue Team. Jumamosi hiji ratukomba kwithira twikinyetie Teresia Kangeta Igembe Central aratukomba kwithira tumwikiritie bya kuria byo kunywa na kinya kumwakira antu aega hakuria. Watubura burione atikana ka nyumba ino kona wontu ko kinyigwa nyumwa sekethaka kombiti na nyumwa iringi na katina ururi bungi kana gatariri kadiri chicho yo kona na imete actually te ururi nonto imete na imete no the bendings na nyaga da kwena bendings kana gachume biele na teri no kona teri mu nyumba yongo no kona ikudho na watibungi kana gatariro disisi kinyeriku katomba kumuto chindano nonto kacherero enja kulingana na oyuwe wa kolwa kakethire actually karimbi aromba kwithira kangura katageta clinic so nonto bwino ubatu bonene buratumbiya kwithira ona ogo tukomba kwiritaniriya na tukomba kwithira tukiono kyo turobo kana ka na kinya turatungi kaka at least kakomba kwithira gakiona chindano nonto yo warua weno abaikie kumuntu chindano lakini kumaana ya kilomita 10 nao kinya Kangeta naragombye kwithira baya access chibitari na kinyambia cha bigibigi kyongo ithina na muno kana gwitha gate wonka at least mtu onyage thena mutu yakana karoko agaku wataura kanusu ugetha wina chimbo byaku yele chimbo emwe ukethera wina ngao ciaku wina mutu yaku wina tuembe toku kana mwere kana at least kakomba kwithira kiruro nyakayo kaitena ka kwina mbura na nkuruki ukuneka kinya nyumba hii tukana nenao kwamba kwethera ruyo no akamutongorera mugongo yetu no akethera mubunge wa Icioki no akethera MCA kana kinya no akethera mwakuro ntuguro rakawatanithia ntombe wetha no akamutumiria kwamba kwethera no akethera ai muthomi ure munene lakini akariwa enda uni na uwe kyao kya muciari kyao kya mturongi wokureo kararia at least ugatia kantu kanini akona bibi Dorcas akomba kwethera at least kinyawe akiria bwa no kana gaka iria kyara me awigita go igita omba githeketha kana gatiro onka ikachume biele kana gata muntwa no ntobo ina kyao lakini tuna wiregero tuishogera ntukuyele tukomba kwithira Dorcas agita bwega na nyoto robo kibo ichinchia akumeta ale takira ringi Marieta yakambeta wa Pastor Gikundi the Secretary General wa Meru County Persons with Disability Association kulukira ki mathiari kia kona nwendene ya TV no bya kariyo umuthikiria na nkienda urokomba utethia na njira ciothe kinyoka thira wina nguwe kwira nini omba ira cianire omba utethie kwethira kwina bia kuria ombe obatethia nontu kinyoka ya kurithia ndene muciyo kinya bia kuria otire kinya minsi cia kuma aziongwa oyo ina mwari oyo omba obasigulikira atumba otiana ba neta nuswa tethio na njira ingi gwatanira natwe musafari ne joju jwa Meru TV Rescue Team aratukomba kwithira twikinyitie tureneji ya Kiujuline Kangeta Igembe Central aratukomba kwithira tumwikiritie bya kuria bya kunywa nguo na kinya omwakira antu aega akuria. Utuletire utethio baku kiro biti chetu cha Thire FM na Meru TV kama building Meru Town. Namba ya mpesa ni 0720 888 000. Kumenya mantu kuruki no turingire thimu kurukira 0720 888 444.